le mong o kena ka phapusing. Ha kena phapusing o fumana ngwana ha ya rapela. O mo fumana mane mo wareng ke o kopa ntate maemo ana. Ha ke a tjhentjhe maemo ana ha fetohe. Mosadi moholo o khumama pela ngwana hae. Ha khumama pela moradi enwa wa hae. Bua le yena o re ho yena. Ngwanaka ke o mametse ha ntse o rapela. Ke sa tswa fumana molaetsa o tswang lehodimong. Molaetsa ona wa lehodimo o re ke o tsebise wena pelo ya ka, wena thaka ya leihlo la ka, hore maemo ana a o a rapellang o ratla fetohe ngwanaka. Ngwanona mo sheba ka ihlo la kaine mohlang a neng a qeta a bele. A re ngwanaka la o ka ntjheba ka ihlo leo. Empa molaetsa wa lehodimo re ke re ho wena. Motho ya tlameileng ho fetoha pele ke wena. Pele maemo ana a fetoha. Lokela hore o dumelle Modimo hore a sebetsane le wena pele. Ha o ka tjhentjha wena, ha o ka fetoha fela wena, maemo onana o a rapellang ngwanaka a tla fetoha. A sutha pela hae, itsa sutha pela hae. Yaba ngwane enwa wa fufulelwa. A se ka tseba hore na mofufutso mokana o tswa kae. A fufulelwa. Moshaya pella maemo hore a tjhentjhe, ha o rapela hore maemo a fetohe. Utlwa nkgono o fumana mantswe a tswang lehodimong. Nkgono o fumana molaetsa o tswang ho Kgabariele. Molaetsa hore ha o fetohe yena pele, ha o fetohe yena pele, ha ka tjhentjha, ha ka fetoha pele, maemo ana a rapellang a tla fetoha. Ha se nna motho e motle, ke molaetsa o neng o etswa ho Kgabariele. A o fa leqhekwana le neng le mametse a ngwana a rapela. Amen, amen, amen. Moloi Eva ke a o bona hle dumela. Wena o ratile ke a o bona le wena Sithati. Ke a bona le wena Pontsho ko bone khotso. Susan Mole Angel Anthony. O sengona kara le nana la makhulong a matala. O ina le William, o ina le Teboho, o ina le Polo, o na le Brenda. Motho e motle, ke o shebile le wena Mlindi, ke o shebile le wena Isaac. Ka jeno wena Bokanga, ke tlo qala le moruti Lefu Maine. Ke o kopile tshwara Bibele ya hao, ya puo ya hao, puo e utlwang hantle. Ha o bolela Sepedi, tshwara yona eno. Bua Setswana, tshwara yona eno buka ya hao ya dibuka. Ka jeno mosebetsi ko moholo. Ngaka le hodimo. Ngaka le hodimo. Ngaka ya le hodimo. Ya kena ka jeno. Ya kena ka jeno ngaka ye kgolo ya le hodimo. Ke o kopa hore pele ke a ntate moruti Maine. O ko mphe sebaka sa hore ke bine pinena. Ke nngwe dipina tseo ke di ratang haholo, la e binwa ka puo ya Sezulu. Ke ile ka tseba monga yona, empa ka jeno e se ile mofu. Hamisa ka jeno. Momamedi, hona le monna yo ke kopang ho bua ka yena.
ya hlaileng lemong sa 974 BC. Monna enwa o ile a bewa boreneng ke ntatae Dafita pele Dafita ishwa. Hana bewa boreneng buka eo kileng ka e tshwara hanyane ka e bala e rona le dilemo di 12. Ona le dilemo di 12. 12. O ile a tshoha haholo ha fuwa monyetla ona o busa Israele. Empa hona le ntho eo morena enwa a ileng a e kopa le kajeno la mmakajeno. Ha hona motho a ileng a rua ya tlang ho rua jwalo ka yena morena enwa. Ho tloha mona Modimo wa mo fa bohlale bo makatsang. Monna enwa a re ngolla maele. Ke tlo lata maine jwale. Hobane mosebetsi wa ka e ne le hona o beha taba ena. Ke tlo lata ngwana chief jwale ha ke etsa tjena. Monna enwa a re ngolla maele. La ile etsa phoso kae bophelong ba hae. Empa o re sile le maele. Ke tla o bolella hore na maele ana a entseng bophelong ba batho bao ba tsebang. E re ke dumedise Mofokeng moruti Maine, ntate Maine khotso. Mofokeng phoka. Ntate Motaung. Dumela ngwana mme. Ntate Motaung se ke phamisitse matso wa ka masweu. Amen. Ha mo sena letho. Amen. Ntate Motaung Phoka. tutlwa o teka tafole. Hey. Ka monna yena yo reng le yena ile ya eba morena. Hallelujah. Ntate Motaung ke mongwa wa marena yo pusong ya hae ka nako eo. Ntate Motaung setjhaba sile sa bona kgolo e makatsa moruo. Maine. Hape le nakong ya puso ha dipolotiki di ile tsa tsitsa. Kakata hlembon harkene man tshesa. Hola spiritually hobane morena Salomoni ene le morena a neng a ina le bohlale. Ntate Motaung hopola hore le pele dintho di ya hula ha anka office. O re ho Modimo ntate ha ona ntho e fika pa efeng ke kopa. Yeah. How can pan twina ile nngwe ke kopa bohlale wisdom. Bohlale. Ha mpile bohlale Modimo o mpile tsohle. Hallelujah. Marena fitile ngaruile marena amangana na di dintho tse ngata empa na haellwa. Ke wisdom. Yena o re ha o ka wa mpha bohlale bo. Yay. Ntate o re ha ke shebe dintho ka leihlo la hao. Hallelujah. A ke tsa dintho ke di bona ka tsela eo o di bona hape be dintho tse o tlotlisa. Hey. Maine. Motle re tswela pele le moruti Maine. Empa e batla o retsetsa mohlolo nthwena fela re tla ilukisa hona jwale. Salomoni a kopa bohlale. Me ba tsebang ditaba ba ro hlaile 974 BC.
ha le modile shoma le metsommedi ntataita fita pilaishwa moisa borene nga le wena o teng kwano ko shebile moramaine o teng jwale mo fokeng ntate Motaung ke a leboa ha o khutlile satani ke enwa re se re mohlotse e mo butshwile bana wa tseba ka jeno le na ke tsatsi la tokologo yes we rafe o ibatle moruti wa ka re bua ka maemo re bua ka status re bua ntho tse phahameng hallelujah empa ho ibua ke karolo e le nngwe amen jalo tshwanetse o lo etsa me ha o etsa ntate Motaung ke mosebetsi hore yena o tshwanetse o irafe ha re ke re mining ntate Motaung ha ke soka ke sebetsa mining empa batho ba sebetsa mining haholo ba leng ka fatshe oh yeah ba tseba ntate Motaung motjheso ka fatshe ka mona o jwang ba tseba hore ha ba ya o tseba ntate Motaung ba ya ntse ka etsang kilometera ho ya ho tsepe ba theoha hona le kheshe ka ntate Motaung ntlonyana e tsamaiswang ke motlakase ba isang tlase ka lebelo kakata me ha o sena pelo ntate Motaung lebelo le ntse na e theohang ka lona le o liftie na e theohang ka lona ha o sena pelo ntate Motaung wa tseba ona le mohlang morena Jesu na ba bua mantswe ana re hela mamelang hantle tsena e batla sebete Solomon ore haeba o batla bophelo ba hao bo fetohe ntate Motaung re setse ka dikgwedi fela tsepedi ha ke qala kgweding e tlang selemo sena se fele ntate Motaung re ka re hona jwale pele se fela re ka hlara lokisa di kharafu tsa rona ra lokisa dipeke tsa rona hobane Solomon ore haebe nyane mo batla dintho di loke o ka thuswa ke bohlale ke masene ke kutlwisiswa re empa tsona ha o di batla jalo ka sliver mo mamedi motle mamela ka jeno leeto laka le leeto la hao le moruti maine hona le ntho re lokelang hore re o fe yona o ifumane hona le ntho tse ngata tse sa tsamaeng hantle bophelong ba hao ko bane ha wa ka wa bitsa masene ha wa ka wa hweletsa kutlwisiso ntho e entseng hona le ntho o ileng wa iphaphela wa kena ho yona o sena kutlwisiso hona le ntho o keneng ho yona masene a le siyo bohlale bo le siyo wa phapha wa kena nthong ena ka jeno ngwaneso ha ko sheba ha o tsebe rona o ya pele kapa o ya morao hobane ntho o ileng wa etsa ha wa ka wa e batlela masene ha wa ka wa e batlela kutlwisiso o ile wa nkeha fela bophelong ba hao o ya ka moo Solomon a re rutang ka teng Solomon o re ntho ya pele o lokelang ho e batla o lokela ho heletsa kutlwisiso mme o batle masene ha masene a le teng ke bohlale bo ha kutlwisiso e le teng understanding hona le pina ntate maine e kileng ya binwa nakong ya kgale ene understanding is the best thing in the world ke pina ya kgale haholo
e bua ka kutlwisiso o re kutlwisiso ke ntho ye kgolo o e hweletse kutlwisiso Yes. O mathile wa ya go batho ba o tshepisa tšhelete tse kakang ba ba re ho wena o ile o tswa mosebetsing ba re ho wena e tswa mosebetsing o ntshe tšhelete ya hao ya pensione rona re tla o etsetsa dimilione ba o bontsha ditšhelete ka hara mabokoso ao e seng ona wa kena le ntho sa itsebeng ba o jwetsa hore ba bua le badimo ba hao ba bua le nkgono wa hao ba bua le ntatemo ha se na kutlwisiso ntate Motaung oh man batla o qeta eke kutlu hey ake ka isa motho mono wena o tlo momamedie Salomon ka je moruti maina o badile ho di Proverbia 2 a di kalamane verse 3 to verse 4 are ba tlapile masene ho tloa mono o hweletse kutlwisiso maina hariye e ya di Proverbia 22 verse 29 22 eke kasong lena re a me dumella lentswe la Modimo hore le kututse pelong ya hao le pelong ya ka me haeba hona le dithole e re lentswe la Modimo le fiele yes hobane ntlo ha e fietswe e lokisitswe ke hona mo bonang botle ba yona ntate Motaung ha ke tsebe na hobane o dutse ho dina di Proverbia ka jeno lena o kadile pele khaolong ya bobedi moruti wa ka o sone khaolong ya mashome a mabedi a na le metso e mmedi moruti wa ka bua ntate ha hona buka e tshwanang le yona ba buka ena e akaretsa dikarolo tsohle tsa bophelo o ka tla dikamanong e teng kgodisong ya bana e teng o ka tla ho faneng e teng ntate Motaung o ka tla botsitsong ba moruo e teng o ka bua ka wealth e teng ntate Motaung di Proverbia e ya tsohle mme ka jeno lena ho bolela hore Modimo o batla o tshakela kapo Modimo o tshaketse dikarolo tsohle tsa bophelo ba rona di Proverbia 22 verse 29 moruti maine har qala lenaneo lena ha o no bala molaetsa ona wa di Proverbia 2 verse 3 ho ya ho verse 4 ke ha Modimo a refa code ya banka ye kgolo ya morena Salomon ya ba jwale re kena code ya hae ya ba jwale re ya kena re roba code ya hae ye kgolo bohlale ba hae bo boholo ke hore o be masene pele go tloa mono o heletse kutlwisiso code ya hae kgolo ke 234 di Proverbia chapter 2 verse 3 verse 4 234
ke yona ntho o tlamehileng o e batle bophelong bao re ya mabenkeleng. Ndlovu makonya ha soloke. Hey Thandi, ha ke ikutlwe hantle le hano laka le bosula maoto le maqaqaile a rohile. Ho bonahala hona ke bothata ba sebete le diphio. Simple le hore ke hloka ho nka meriana e meng hape. Hona dipidisi tse ngata ho ama sebete le diphio. O hloka ho itlhwekisa. Ke ne ke na le bothata ba diuretre tse opang. Ke le ka nka marothodi a Avocal Boldo Sinara le Nefrosolid. Nka e fumana kae Boldo Sinara le Nefrosolid ya ha Avocal? Di-chemisting. Clientele Legal yo nolofaletsa hore o finyelle tshebeletso tsa boiphihlelo tsa maqwetha. Naha ka bophara re na le sehlopha sa maqwetha a emetseng ho thusa le ho emela lekgotleng la dinyewe ha o hlokeha. SMS tsa lesedi ho 39771 mme re tla o letsetsa. Clientele General ke mofani wa semolao wa insurance eo e seng ya bophelo le tshebeletso tsa ditjhelete. Ho sebetsa tefello tse tlwaelehileng mme ho na le melawana le dipehelo. Dintho tse ntle di etsahala ha dintho tse 5 di kopana. Jwalo ka menwana e 5, o ka etsa high 5, low 5, small 5, mama. No, le di 5 tse nyane. Ho dumedisana ka diatla tsa menwana e 5, ho na le matla a maholo. Yes, wena girl. Tsoka tsona. Re bontshe. Yes. 5 eno e tlasa morolo. Jwalo ka matla a ho Sunlight 5 in 1. Itemohele lefatshe le letjha la bohlweki ka Sunlight 5 in 1. E tlosa ditshila ha bobebe. E siya monko o monate o nkgang nako e telele. Hallelujah. Amen. Ebile e baballa diaparo tsa hao. Sunlight. Ka jeno magulong ra etsa ka tsela e fapaneng. Ka jeno ya cross ya ba dilapa ya diaparo tsa Christmas tsa bo mapimpana ga borone kapa Eastern Cape kapa ditifiso tsa sekolo London ka nako bakeng sa matsatsi a phomolo. O romela tšhelete ka mokhuru ho a potlaka ho a tshepahala le ho kgoneha. Romela tšhelete hanghang ka WhatsApp kapa ka mokhuru app lapeng mona le lefatsheng ka bophara. Mokhuru, send, store, spend. Mokhuru ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molao. Momamedi ha re bui hampe. Ke a tseba ho momamedi mong ho tla ba bohlokwa re bua hore a ko bone o no le ngwana bohlale jwang ha no kena sekolo wa ba mmeleng nako o hloka kutlwisiso a wa ka wa ba bohlale ya ba o tswile sekolong ho fihlela lena le hodimo a ko bone ngwaneso a butuaka bona ka mo o mathang ka teng mane mo o supportwang teng bona ka jeno o matha supportong ha bohloko jwang bona ka jeno o matha support lo sane o ya supportong bona ka jeno o hokae ha ke bui hampe mona ke a watametsa ro watamele gore Salomon buka ena ha ya diprofobia ene re fa bohlale e re ho wena batla utlwisise pele kena maratong ana a o leng hona ka jeno moshimane una wa o phia ka jeno wa o phia o rai ha ikene taba hao ka jeno moshimane una wa latola hobane kore re ne re soka rofa maina ke la ka nna ke le Thuso Motaung le wena mofokeng wa ka re qala ho etsa ntho e ka reng ena hore ne re soka re fa bana ha re ne re soka re fa batho le metswalle ya rona ya makhulong ditaba tsena tsa diprofobia buka yena ya morena Salomon re go jwetsa Barack Obama ibile presidente ka o bala buka ena ya diprofobia re go bolella Oprah Winfrey o ila ba le tsewana le ntsona ka jeno lefatshe le ya motseba ka o bala buka ena ya diprofobia re go bolella ka kapa tse kholo bo Bill Gates ba mono mo ba leng teng ka jeno ka baka la buka ena ya diprofobia hona le ba bangata ba o ke tla o fa bona ba leng baholo ka jeno ka baka la buka ena diprofobia hona le ba bangata ba ilenga nka bua ka bo George Washington ka baka la buka ho thwe mmae ona mo badisa buka ena ya diprofobia fela ona sabale buka enngwe ona sabale kae kapa kae bibeleng
mmae o na mo qobella gore a bale diprofobia fela a mo fa code yena yeo re o fang yona ka jeno 234 re o fa code ya bophelo 234 234 maina ha re ye ho diprofobia hobane monna o moruti o doctor bibele ena modimo o file yona diprofobia 22 ke a kopa moruti maine verse 29 kena ho yona ntate eh eh chapter 1 of the chapter 7 ke mo re fumana motheo kapa foundation enang le ditsia tsa bohlale yes chapter 11 ho ya ho chapter 19 kakata ntate Motaung e tsela pele e beha bohlale e be bapise bohlale le bobore bohlale file ha o na le bona o ka khona ho baleya ka more e lefifi ya bobe ntate Motaung ha o sena bohlale dingata dintho tse re ka ra di buang yes rena fitileng ntate Motaung hona le bahlalifi ba fitileng hona le bafo ba fitileng hona le momamedi ya fitileng empa bophelong bona nthedi nkgolo ke ena ke bohlale mo re qadileng teng ntate Motaung ke ya ho chapter 22 ere ha o ka wa borafa ha o ka wa rafa kutlwisiso wa rafa masene tshotse wa ba le tsona ntate Motaung e ka re nka busetsa watch morao maine le momamedi ya re moruti maine ka re nka busetsa napo morao yes hoba hona le dintho tse nka ka di fetolang ka kutlwisiso nakong eo ke ne ke sena bohlale ke sena kutlwisiso empa nana o lena ha le tswela pele ke a utlwa hore ha nako modimo a ka e busetsa morao ka 22 verse 29 chapter 22 verse maine ya mahlaha mosebetsing wa hae o tla ema pela marena ha ke ke a ema pela bao e leng batho fela a ko iphete o tla ema pela marena a keke a ema pela bao e leng batho fela mai a ko e bale ka English o e tshwere pela ha mo e reng eh chapter 22 yes verse 29 how that them don't have a Muhammad answer NIV we NIV the New International Version even that them don't verse 29 do you see someone skilled in their field in their work they will serve before kings they will not serve before officials of low rank that them don't a ko nke maine yes do you see a man who excels in his work na ubona moto ana saha na ubona moto ya sehlasho ntate Motaung di version tse ding di sebedisa lentswe lena diligent hallelujah eleng moto ya mahlahla ntate Motaung verse 29 ke kopa ke re shebe ka lihlo le beso ka ba re shebe ka lona ke a kopa moruti wa ka verse 29 na o lebile motho ya mahlahla mosebetsi wa ntate Motaung ha o be mahlahla fela bane te manena e bua ka hore na o bone motho ya leng skillful yes wone motho ya tlatsitsweng kapa ya itlatsitseng ntate Motaung ka tsebo ya mosebetsi ha e mosebetsi mo kganna tikete ha e mosebetsi mo bane a re ke hloka tjhelete empa o na le di-skill set tse hlokahalang bakeng sa mosebetsi o be ke ena ntate Motaung bane o mahlafa ha ne mahlafa ha na di-skills fela empa o operator ka excellence
Hey! O sebetsa ekare ho sane a ke a hlotse ya sebetsa. Hey! Ntate Motaung ha etsa wa etsa since verse 29. Emma, whoa. Re tloa mabenkeleng motho motle. Ka jeno re a o ruta. Emma tshwara jwalo maine re ya mabenkeleng. Mo mamedi ka jeno re a o ruta. Ka jeno re a o ruta. Nna le maine ka jeno re rometswe ke lehodimo. Proverbs 22 verse 29. Re ke tshware mabenkele moruti maine. Mofokeng wa ka e motle. Le meetlo e fapaneng empa seo re tshwanang ka sona ke hore kaofela re batla lepato le nang le seriti. Tshepa clientele life ho fa funeral cover e kgonehang e lefang nakong ya dihora tse 24. SMS tsa lesedi ho 34774 ke lesedi nomorong ya 34774 mme re tla o letsetsa. Clientele life ke mofani wa semolao wa insurance ya bophelo le tshebeletso tsa ditjhelete. Ho sebetsa tefello tse tlwaelehileng mme ho na le melawana le dipehelo. Kgaleng heba le petroleum jelly e tsakile ka lekgala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le mongobo. Yes. Bontate le lona batho ba kutang khafetsa tshepa magaleng ya thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng heba le petroleum jelly bane e ka bolokela tjhelete ka ha e theko e kgonehang ka boleng bo hodimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng heba le petroleum jelly. Na o mone motho ya mahlahla mosebetsing wa hae. A hae mosebetsing a tauwe. A lofe mosebetsing wa hae. Ha le mosebetsing wa hae. O fana ka tsebo. Maine wa nkutlwana. O fana ka boyena a hae mosebetsing a ilo bapala ka cell phone batho ba le teng ba eme line a qoqa le metswalle ya hae a nwa tie a tsheha a isitse o seba batho mosebetsing. Now mon motho ya jwalo ya tseba. Yes. Yeah. Skills sa hae di mweletse ntate Motaung haere ya mahlasa e bua ka di skills tsa na le tsone mpa tsela sebetsang ka yona ntate Motaung mafolofolo bohlweki ba wa sebetsang ka bona o baulella mosebetsi wa hae ha ana puo yana ye renga mosebetsi wa fela ntate Motaung ye reng motho wa fela mosebetsi ha o fela ha bo intho tse jwang Ha di bui o re ntshela ha ke tshwara ntate Motaung re tshwanetse go le nana o le leng ha o tloa tshwanetse tsa ya mo mane dire o ka bo sa tloa o ka bo sebeditse letsatsi kaofela ha lona haeba o sebetsa office batho ba tshwanetse ba bue ka wena ba re ai mme manyeo kapo a o senyeo a butingeo ntatengeo ache go re ne le nako ya dijo line ke ha ile telele a rotlampa a je ha e fokotsega yebo. Hallelujah. Mamele, maine di bue hle monna. Yes. It's very excellence. Yes. Young adela it's very expertise. Ha. Kotsi. Young Kenya batho mosebetsi ba se nang expert. Ba sa tsebeng ba kene mosebetsing o ba fe mosebetsi bano ba utlwela bohloko o ba fe mosebetsi bane ile metswalle ya hao o ba fe mosebetsi ba sa hlomphe batho ba sa rate batho ba sena taba le batho ba bile ba nyonya le batho buka yena Salomone ore. Do you see a man diligent in his business? He shall stand before kings. Ah! Hey, Amain. Maheya.
maheya e leng ho bolela hore ntate Motaung dintho tsa hao o di etsa ka nako ka bohlweki le ka tsebo e tibileng. Ke ka ho a ngotse mona re na o lemohile motho ya mahlahla mosebetsing, na o lemohile motho ya nang le maheya. Yes, sir. Ya sebetsa gore motho ena ha etsa ntlena ha etsa ntate Motaung o bona bokgabane le bohlweki e ba re sebetsa mona mo ereng o tla ema pela marena. ntate Motaung wa bona talente ha o e hlompha O tla ema pela, yes, o tla ema pela marena. o keke wa ema pela batho fela. Ntate Motaung Ho chobi mumamedi, ho chobi bibili verse ke man 29. O tla ema pela marena. O keke wa ema pela bao e leng batho fela. e sengwe le mahlahla e sengwe le jwalo ntate Motaung ke kopa o kenye reverse o ba re tshwanetse re ipoloke hantle 439. Moruti wa ka. Ola ntate Motaung ha re bua ka yena Hamane ona sa phamisitswe. Me Mordekai batho ha batho ba ne ba khumamela Hamane yena o ile hana re nna ke mofuta o sele. Nna ke mofuta wa mohebelo. Jwale Hamane a rera ba bua le morena hore morena ho na le setjhaba se seng se phelang ka tsela ya sona. Me ha ngona molao ba tle ba timetswe kaofela ntate Motaung Serelo chapter 6. Ntate moruti wa ka. Mofukeng wa ka, go utlwa hantle. Esther chapter 6 ba motla ema pela marena ere bosiu. Yes. Morena a hlobaela boroko. Yes. Ho hlobaela morena mona ntate Motaung. Ho hlobaela morena. Ha o hlobaela mang kapa mang motho fela jalo ka ha Solomon ho hlobaetse morena. Ya ba hore ho tliswa buka ya dikgopotso ya ditaba tsa mmuso. Ya ba phela morena. Ha fumana ho ngodile ka mo Mordekai a neng a hlahisitse ditaba tsa Bigthane le Teresha ka teng. Tona mabedi ya morena a ba lebedi ba monyako sa ka mo ba ba tlileng ho isa letsoho morena ntate Motaung ho nona le conspiracy ene e entswe kgahlano le morena Ahasuerus. Mordekai a nyenyele pisa le sedi a bolela morena o rerwa o bolau. Bona ha ntate Motaung tsa le monyako ha sebetse ka tlu o sebetsa monyako. Solomon o itse ha o le mahlahla o tla yema pela marena. O keke wa ema le batho fela. O tla ema pela marena ntate Motaung ke kopa re qetelle yena ya Esther buka yena ya chapter 6 ntate Motaung e ba sere verse 3 morena re hlompho le kganya ke difitse o Mordekai ya ka di etsetswang. Bahlanka ba sebeletsa morena ba re ha ka etsetswa letho morena re ho tlile ha jwa hore a ska etsetswa letho. A thika ntle le baleng hona le Hamane morena wa mmotsa ke kopa ke paraphrase morena wa mmotsa motho a kileng a etsa morena hantla a etsetsweng Hamane re morena ha o etse moketlo moholo jale ho nkuwe pere a tapala miso ho yona a tla tsamaye metsi ena a potiswa ka mona a ntse bolela makgabane ya hae morena re hlophise motho eo ke buang ka ena ke Mordekai. Hamane ana hanneke bona ho sebetsa ka mahlahla ha Mordekai. Phami sa o tlo ema pela morena ntate Motaung re ntse re le bukeng ya diprofobia momamedi nna le wena. Yes. Yebo. Okay. Mosebetsi. Bona ngwaneso. Bona ngwana mme jolo ka moruti maina a bua.
yona double story ena o ilelang hakana o ka ba le yona ha o ka sebetsa ka mahlahla yona koloi ena e reng vrpa o ka ipalama ha o ka sebetsa wa sebetsa kore wa sebetsa me wa sebetsa ka tsela kore ha ke tsebe rena ke be jwang taba ena hobane monnenwa ho diprofobia o a hlalosa ke ka o kileng ka kopa moruti maine hore a e bale ka Senyesemane ba ka tseba batho ba bang ba bala Bibele ya Senyesemane a bua ka excellence ntate maine o tla tsamaya le marena ha o le excellent a bua ka expertise ntate maine o tla tsamaya le marena e seng o lo fitla pela marena o tauwe burugo ba bokolobile ka pele ka mona o nkgarwaza kore le lapeng la hao o keke wa ifumana tlhompho yeo o e batlang ha o sa sebetse jwalo ka buka ena diprofobia ha e bua le wena buka diprofobia bua maine ya kare Ubani verse 29 itibile ha bohloko verse 29 karolo ile mofelere ho rotse ba tswela pele o hloka di skills tse nepahetseng mme o tshwanetse ke kopa re rimele ntse tate Motaung re tla kopa tshwarelo ho wena mme o sebetse ka mahlahla kapo o operate ka excellence yes mme o hloka expertise dintho tsena tse tharo moruti maine ka jeno lenaneo la makgulong re re #don't be average ha re fete maine re o diprof ho tshwana le mang kapa mang ha re o diprofobia hape mo mabedi ke kopa ka jeno o ko re mamele le wena o di bale ditaba tsena ke a o bolella mo mamedi ha o ka bala buka ya diprofobia wa bala yona fela o konke ditemana tse dintseng ata tseno di beka thoko o bale fela diprofobia ya maqhepenyana a ka bang 11 o le mong yona fela o tla bona hore e tlo bua le wena ka tsela ima e tla o jwetsa le hore o tlwaelane le matawa le manyolonyolo e tla o jwetsa sefatla matso ha o tswele pele tjena hobane o tlwaelane le manyolonyolo ha re tswele pele maine e re ketle mona Proverbs 20 verse 11 verse 11 e ya ho yona maine ha maine eke ako e bale ka Senyesemane o itsebahatsa ka diketso tsa hae ha metsamao ya hae e tla ba metle e loke yes Irin tate Motaung le moshanyana yo anyoloha jwale ka kgona ho mmona hore na metsama ya hae metle kapa e lokile jwale ha eba moshanyana jwalo wena o sona le lemo tse 35 o na le lemo tse 28 o na le lemo tse 40 o sole abuti o sokena bontate o kena bomme o nsona hana ka tsele fapane bona moshanyana yana na jwalo o tla mame o itsebahatsa ka ketso tsa hae hore yenwa ke moshimane ya pio
ya right a ha itsebahatse ka hore a ye sekolong a tshwere thipa a ilo hlaba bana ba bang a ha itsebahatse ka hore a ye sekolong a tsamaya ka skere a ilo hlaba bana ba bang a ha itsebahatse ka ho rwa ka principala a ha itsebahatse ka ho rwa ka matitjhere a ha itsebahatse ka hore yena ke clever of the cleverest of the clever of the cleverest clever mio clever rio clever ro clever hi man iskolo man o re ke yena ke clever o etsa mehlolo o lwana le bana ba banana o shapa bana ba bashemane o etsa ntho tse swabisang sekolong o shapa bana ka matlwaneng ke le tawa le tlang le tauwe botawa sekolong a tlo tella matitjhere ala di profobia ngwanaka o ngola di exam o tloa hosane ha ile hore o ile wa sebetsa ka bohlale ha ile hore o ile wa sebetsa ka kutlwisiso wa itshwara hantle wa mamela matitjhere o ile o fumana distinction ha ile hore o ile wa tseba hore tshwantse o etseng sekolong o ile o fumana distinction ha ile hore wa tseba o no batlang sekolong o ile o yema le matona o lo ema le matona thuto televisioning hobane o ile wa ba le kutlwisiso empa ha o sa etsa jwalo o tlo tsama le bathunyana fela ba o no tsuba le bona di drugs ba o no ngotawa le bona ba sa korbana ba sa hlapang lo hlapa hobane ha wa ka wa batla kutlwisiso ha wa ka wa batla bohlale ha wa ka wa batla tseba o tla tsamaya le manyolo Why? Maine. Shoo. Hey. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yeah. Yes, sir. Honkga mutintolo. Honkga jwala. Yes. Mwanena re monora ama waneo bebe ni salmonore retomon O tla mmona. yo o tla mmona tate Motaung morwetsana ha itlotla ba morwetsana ya tsitsitseng O tla mmona. O tla mmona. ke ngwanang ka nkgalemelo ha se ngwana dulanga ya tlase ya ka le ha ona le ntwa etsa o keke wa tseba tate Motaung ke bana le morwetsana emo yo mai ntata ngwanena lifu ne se le monkile a tsetse le ngwana nae Yes, sir. ale mong ha Hallelujah. le mong ha mo maya hlotsa mo bolella re selwane ngwanaka ha o ka ba mo khaka wala palena Hallelujah. ngwanaka ha o ka wa nresa tlopola hore tsatsile leng ko bona o pasitse sehlopha sa leshome kapa leshome le na le metswemme ngwanaka nka thaba jwale ngwana bana sana le mogwa ntate Motaung hona le kolo ye fitlang ya matsano wa ditsiba di bench Yeah, wena. e fitla ye mane thoko ngwana fitla palama ho yona le o tla ba wile selwane ho ba wa tla hora ya botshelela le hora ya bosupa ha khutla o tla tshwere plastic tse pedi maya motsa he selwane o etsaeng o ikaka tšhelete ya nne ke santsa ke ja mahi ya dinotsi Ya usuka. selwane o enka kae go saka ba ha o sebetsa re nne e re nke ke je mahi ya dinotsi ke ja mamepe mme a control ntate Motaung tsatsi le leng selwane haile a lo batla mahi ya dinotsi ha khutla ntate Motaung selwane a khutla pele kame a thewa nke ka no bile o khanna kolei ho sena le mango Yach maine. o fitla lapeng a sa solo pan
ha o tla o le tjena Solomon ore jwale e sita le moshanyana o itsebahatsa ka diketso tsa hae ntate Motaung re kgona ho bona matshwao momamedi nna le wena a re ke re be le matshwao wa matla o batla ho tseba tekatekano ya TV license ya hao empa o hloile ho ema sebaka se kgathatsehe romela ka potlako molaetsa o nang le ID kapa nomoro ya TV license ya hao ho 44210 hopola ho sebetsa ditifiso tse tlwaelehileng tsa SMS tekatekano ya hao e tla hanghang hohle moo leng teng ho bobebe jwalo fela jwalo hobane ho qeaqea efe monyetla o kgone ho fumana ditaba ka ho panya ha leihlo o na le melawana le dipehelo. Re na le dipuo le meetlo e fapaneng empa seo re tshwanang ka sona ke hore kaofela re batla lepato le nang le seriti. Tshepa Clientele Life ho fa funeral cover e kgonehang e lefang nakong ya dihora tse 24. SMS tsa lesedi ho 34774 ke lesedi nomorong ya 34774 mme re tla o letsetsa. Clientele Life ke mofani wa semolao wa insurance ya bophelo le tshebeletso tsa ditjhelete ho sebetsa tefelo tse tlwaelehileng mme ho na le melawana le dipehelo. Momamedi e re tsamaile moruti maine mofokeng yona wa ka eo ke mo ratang ka pelo ya ka kaofela. Ngwana chief ke koparia o diprofobia 21 verse 5 kore ka jeno ke batla fela momamedi re dule mona ho diprofobia tse fang motho ka jeno ke a tseba bile hona jwale ke a utlwa moyeng wa ka hore ho na le motho ya fetoang bophelong ba hae. Ho na le motho ya fetoang, ho na le motho ya tlo dula letshare lena kaofela a bala diprofobia ka jeno. Maine Profobia 21 verse 5 a ko e bale. Maine isa kae ho khora ho bolelang ntate Motaung o bolela o a atelwa pelo ya hao e a nona ke thabo o dula o khotse nyakallo pelong ya hao hobane jwale o sebetsa ka mahlahla ntate Motaung ke bua nnete ha re ka ra sebetsa ka mahlahla re tla ba le boqheku bo monate ha re ka ra sebetsa ka mahlahla re tla ba le nako e ikethileng ntate Motaung o tshwanetse ke re bane le nako momamedi ke kopa utlwana o lena ha le kgone mang kapa mang empa temana ena e re merero ya motho wa mahlahla isa khore o isa khore o kobe le nako ha o le motho wa mahlahla o bona mahlahlana a etsa o kobe le nako fela ya o kobe phumula kgwedi o le kae o phumula o ja monate mahlahla a entse o reke di-property mafatsheng a ntate Motaung wa tsamaya o lo phomola o ya holidaying kapo o ya o fitla hore au suga ya hao kae hona Afrika Borwa mona o fitla o tsepana ha monate kapa mane kapa hona mona Mpumalanga kapo KZN hobane o sebeditse ka mahlahla nako tse ding ntate Motaung mahlahla o tseba etsa batho ba bue e fa batho ditaba mamela moruti maine wa bua nthong wa re fela o re mo fitlang o phomola teng ha o sebeditse ka mahlahla ha o be ntate moholo Motaung ya utswang dijo tsa bana ka fridging ha o be a maine a control ha o be ntate moholo Motaung ya utswang yogurt ya bana wa e bula ha o kenya leleme ka yogurting ya bana ha o qetile wa e kwala ha
ha ba fihla bo mamaine ba re ba tlo sheba yogurt ya bana leleme kelane le otlile kaofela yogurt o ntate moholo ya katang le skaftini sa bana o utswa skaftini sa bana be ere o ntate moholo Motaung ya utswang le skaftini sa bana o tla bebele ere mamela wena ya utswang di yogurt tsa bana mamela wena Motaung ya utswang yogurt ya bana ka fridging ere merero ya motho ya mahlahla isa goreng ha o setše beke ya mamaine ha tswile ha mamaine a tswa o ya matha o ilo setša beke ya mamaine o tswa tšhelete ka mamaine a botsa re hao maine ke ne ke na le 30 ranta ka mona ka bekeng ya ka ha ke sa e bona ka ha ke tsebe ska mpotsa ntho tse jwalo wena o nana ke a utswa mo o nana ko nyetse mona o nana ke a utswa o sebeditse maine bua o moruti ka kata ntate Motaung o buile dintho tse leng kgolo haholo o bane Salomon ha ngwana mona hore mamela hantle merero ya motho ya mahlahla e mo lebisa kae ha o kganne koloi tsa di-girlfriend o lo tena ngwana motho o mo shapela koloi ya hae o lo tena moradi wa maine o shapela moradi wa maine koloi ya o mmata koloi ya hae qeteleng bo qeteleng kile bophelo ba hae ka koloi ya hae ere merero ya motho a mahlahla imutsa o a khora ha o tsamaye le ngwana motho estrateng mona o le Motaung ka mona o sututsa dintho ka dikirivai o mothetsitse o buile leshano wa re o na le hona le hane o badile sena le sane empa ngwana motho le dula le thotha beke le beke ka kirivai hela ntate Motaung re ya kae ke nna eno ka hloho ka kirivai ke sututsa bethe ke ane bana ba itsitsetse le itsitsetse ke a theosa ke a nyolosa ere motho ya mahlahla o ya goreng o sebetsa ka thata o ya khora ha le shano ha kopi tšhelete o ilo batla mosebetsi a ba ilo reka jwala ha kopi tšhelete o re o ilo batla mosebetsi a ba ilo reka dithethefatsi bua maino moruti ntate Motaung ha ke tšhelete a re o lo etsa CV o lo etsa eng a ba e romela thinyane o lo ena ntate Motaung temana ena ya bohlano ere empa ya putlakang o tla wela bofuteng a maine e reng jwale ha re toloke ere empa itse ya mahlahla o isa itse ntate Motaung ya mahlahla Is- yena motho ya jwa merero ha isa gore empa ya potlakang ya phaphelang dintho tseo e seng tsona ke a pota yes 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 ya moshapa ai
o tla tla o di nka ka labone la bohlano ke fortnight ya hae wa khona jwale o tlo betche o tlo itshwara a enka la boraro o etsa mosadi hore ke kgathetse ke bophelo bona ba bontjha moruti maina o sa a e buile a mosadi yaka o phuthe malolwana ka tlung ka mona o cheese bo ndata thabiso o etsa jwale ke tla le tšhelete mosadi yaka ka labohlano ke tla le tšhelete o tšhese ntlo ena o fele o tla bona we anka meno hey chesa msadi khale re phela hampe nye o itse jale ke tlo e tshwara ndate Motaung ha ke tlo Emma Jwale, o so ka streama Betway Premiership ho Showmax Premier League. Ka bantse ke re nna, ke hlile ke re ka 69 rand fela ka kgwedi. O ka iphumanela bolo e ipitsang pele ya Mzansi le Premier League. Absolutely astonishing. Yes, sir. Ka pokotong ya hao. Bolo ha ba e hata ntse ba e hatoha. Ingodiso ho showmax.com. Ena ke phapusi ya batswadi ba KG e auwe ka tšhelete e entsweng ha ntse o lokiswa diaparo e entsweng ka motšhini wa o roka o rekilweng ka Capfin loan e nkilweng ke KG is not alone empa o eketsa ntlo ya habo ditebogo ho side hustle ya hae ke nako ya hore o hlahise lentswe la hao 15k your way fumana sekoloto sa Capfin Ngwaneso, bana beso. e mongwe wa bahlodi ba 10 jaaka hapang dumelang hle Etsa kopo online kapa etela lebenkele lefe kapa lefe la Pep kapa Ackermans. Tlhodisano e fela ka la 26 November 2024. Capfin ke mofani wa sekoloto wa semolao. Ho na le melawana dipehelo. Plan smart. Think Capfin. moruti maine ndate Motaung ke mane na itse ya potlaka e re ke ketele ntate eno ke bona motho a tswa monyapa a mathile le nna ke tla ka letsohong le letshehadi ka bokehlaha ka botjhabela jwale ke ya ka bophirimela Yes. o tswa tatile jwale ho na le potonyana ena ka pizza ena ya mabolomo e nyane okay ke re nna ke mmone ka mahlo a fihla a hlobola borikgwe a ntse a re bane dipere tse di nketsa ntate ntho ena e beya mo pitseng eo a ntse a dipere tse di kgaja tšhelete yaka kaofela ka o no potla nna ke le monkere utlwa temana ere ya potlaka jwale o kgutlela gae a na letho empa o siile seborona moruti maina ema hantle empa o siile ditaba tse mpe mane ntate Motaung o ile a potlaka ntate Motaung ha re tata re sena merero e mahlahla re ya bofumeng ka batata tsela e nepahetse re tla wela bofumeng o e thodwa e re bona ngwane tsela ye o e tsamayang hona jwale mosadi ausi bua le molekane wa hao ntate bua le mosadi wa le ya qabana mehlena mosadi ao ke motho ya rahang pokola o sa tsebe o patala man o patala kwana mosadi wena ha utse nako nngwe o a sebetsa ntate o siela mosadi yona tšhelete yena wa e vurvaya tšhelete na ya hao jwale mamela o etsa hore o phile bofumeng ho na le dintho tseo ke baneng ka o di wela hodimo o tla wela bofumeng ho na le bana mona Afrika Borwa ba tshwarwa hona jwale ba rongwa hore ba ilo lata di drugs mane bo Thailand bana ba rongwa ba ilo lata di drugs ba ha ba khutla ba kwallwa a wele bofumeng jwale a sotlele o feta gobane o sana le case jwale bophelong ba hae criminal case o tsa sebetsa kae ha o sana motho ya mo batlang o ra sebetse le ha o tla wela bofumeng ere merero ya mahlahla e tla moisa goreng kore ha o le mahlahla o tla gora o tla ba le ntlo e leng ya hao o tla kgona ho rekela ngwana hao koloi ha phasa matric ha phasa university o tla mo rekela koloi o a iketla empa ha o potlaka o phaphela ntho tse e leng sona o tla wela bofumeng hona le maine motšhini wa ka wa ntaela o re ke epineng ke utlwa ke bona o hlaisa bogobedu mona o ntshwarele ngwaneso momamedi o tla nkinela matsoho metsing ho ya ka mo pine na e llang ka teng motšhini wa ka wa e raha hape kwano mona e na le botlhitlhi bo bong after this empa utlwile molaetsa ka pine na Joy Mofoleng e re after this
go ba right ho tla ba hantle ka morao ba rofe ditaba tsena ntate Maine o boela hape ba tla re pileng engwe ga re bo batla amen moruti Maine mofokeng wa ka e motle ha ke bua le momamedi hona jwale ke re ha re so qete ka buka ena hobane buka ena jwalo ka o ile wa hlalosa o ile wa re buka ena e tshwere lenyalo e tshwere tšhelete e tshwere boitshwaro e tshwere mmuso e tshwere ntho tsena kaofela momamedi re tlo sebetsana le bukena diprofobia fela le moruti Maine hobane ke a o bona ha ko shebile tjena ka ihlola moya le moruti Maine wa o bona ka ihlola moya you are a millionaire you are a multi millionaire o bona ko re mamela wena ntwe setseng fela o shota fela ka bukena diprofobia o tlo ba le kgwebo e tshosang o tlo ba le kgwebo enngwe e tshosang o tlo ba wa bona hona jwale ho bua ka bo dispaza shop o tlo ba le dispaza shop tse le shome tse laolwang kwena o hire batho o tlo hira batho wena a kolobala bukena dipro ena le maqhepe a 11 fela mo monke maqhepe a 10 fela maqhepe ano a 10 fela a tla o fa bophelo mele nna o lena la magulong ka jeno le qadile ho fa ho ngwana ile ngola di exam se re buile le yena ha sa sebetsa ka thata re mutlela bohloko a tise hona ka jeno empa ha sa ka sebetsa nako e sa dumela ha sa ka jala sefate ha selemo sene se qala ke lla le yena ha o sebeditse ka thata o tla ema le di president o tla ema le matona ngwanaka o tla ba television mona re tla o bona television re tla o bona SABC mane o eme le matona o fuwa di computera o fuwa di laptop o fuwa di cell phone o fuwa di ntho tsena hobane o ile wa ba mahlahla mererong ya hao ha o saka wa ba mahlahla mererong ya hao o se tla kopana le wena o le ntate moholo Tau o kentse hloka fridging o leka di yogurt tsa bana bo bohlale ba maketso re yogurt di qetwa keng athe ke nna ha batswa ke kenya hloka fridging ke leka di yogurt tsa bo bohlale ke a leboa moruti Maine tata ka utlwa o ya tsheha tata motho mo re fella mona lenano lena o ka ithekela lona jwale re a o tshebeletso ya o seng hona re a o tshebeletso ya o seng hona lenano le la magulong le o ka ithekela lona o ka le reka motho motle le tla bua le wena lenaneo le ha re bapala mmino mongata ka jeno re bape empa ne re batla o re hlalose sena se re sale ke lla ke kgatlo la pele history ya magulong a matala ho tloa 1985 hore ke dule fela ke re ha ke re shebe buka ena diprofobia re tsebe ho phamisa le ruta batho ba baholo le bana ba rona baradi ba rona ba rona le batho ba kenang lenyalo re a tla o yona ka fela o tla utlwa buka e motho e tla etsa hore monna hao a phame a ba o rekele le ntlo o be le ntlo mo o dulang teng e re la o etile o le kae o bue ka bethe hore ei ha ne ke robetse betheng yaka e ka be ke robetse mane ho king kapa queen size e ka be ke robetse mane ke robetse kae ke thete ha fela e re mo o batang teng o bo betsa electric blanket hobane o sebeditse o ska thuthumela bosigo o fela khara dilakane e re ha o tsama o nka leeto le mosadi le bana ba hao koloing ya o mona e re ha teng a le tsama Maria o jare di electric blanket moshemane kapa wena usi ha le fihla mo le anteng le di kenya fela le robala mono le futhumetse
ha o kena betting money o so futhumaditse dintho di futhumetse ha ntate a kena fela ka dikobong ka mona e re ko fe tshebeletso ke ena ho le Sedi FM mamela tshebeletso lenane o kilena tsa mo ithekela lona o tla le fumana ke la magulong a matala ke magulong a matala jwale ruisa hona teng magulong a matala greener pastures ngwanaka 051 503 3225 051 503 3225 o tla le fumana mo lenaneo lena nana lena le ke la etsa hore o rwale ke pisi e fedileng mona hodimo mona o tla phahama you are a millionaire ha ko o shebile o tlo hira batho wena Richmond Sokoti ka o bona Cecilia lo wena ka o bona ke le ba o menahane tshebeletso ya o seng ke ifumane